ariko reka tuve mu tujajuro twibaze abahungu ni twebwe twosha abakobwa canke abakobwa nibo batwosha. Muri Bibiliya mu gitabo c'itangwiro havugwamwo inkuru ya Satani yosha Eva nawe yosha Adamu, birangira twisanze muri ibi bibazo vy'inzara, intambara, ubuhemu no kwa matugura amamega bituvunye n'amastile irutavana ko adashira ngo twambare neza tugaragaye mu bantu ko dusa neza niki. Ibibazo byose ndetse bigenda bikururana kugeza uyu munsi. Yamara mwibuke ko mbere yo kushanya hagati ya Adamu na Eva bari bambaye ubusa atacu bibatwara. Bibiliya ndetse ivuga ko abantu batanguye kwambara ubwiza bw'Imana bumaze kubavako. Bivuze ngo mbere bambara ubusa kandi burya ntaco byabatwara, ariko bakimera gutakaza ubwiza bw'Imana ngo nico gendetse abantu batanguye kwibona ko bahenye, tangura gushaka uko bifuka biranakomera. Siyanse nayo ikavuga ko abantu batanguye kwambara mu kwikingira imbeho n'izuba byo muri ivyo bihe. Muri Egiputa kera naho abaturuka mu miryango ibayabaye aribo bantu basanzwe, abanyagihugu basanzwe, baba abagabo canke abagore, ntibambara ibirato kandi burya bagenda agatuza kari hejuru katambaye. Wabo umugore wabo umugabo bagomba kumenya ko icitwa ikirato ari sumu yapanya. Ikindi kandi burya kwambara hejuru ngo agapira wabo umugore cyangwa umugabo byari bibujijwe, ntiwari uvyemerwe. Abaja nabo bo nibahabwa n'ivyo kwambara, haba munsi haba hejuru haba he, bagenda uko nyene buri muri ubwo buryo. Hama ndetse umwanditsi bita Hezioide mu cetse yanditse citwa Theogony agaragaza ko abagabo bakera mu Bugiriki kwambara impuzu ko kari agasembwa gakomeye, babikuye ku mana zabo hanini zitambara nazo zagenda gusa. Igikorwa cyose umugabo yakora ari gutera mu mirima, kwimbura, byagomba gukugwa ari gusa, kugira ngo bigaragaze ko ari umuntu w'umugabo nyene yagomba kubikwa ari gusa, aramenya buri. Iragenda mbere bishika igihe vyimakazwa yimera nk'umuco kubagira iki bakera, ku buryo umuntu w'umugabo yagomba kwerekanira ubugabo bwe biciye mu kwambara ubusa, atana kimwe yambaye, buri kimwe hagikwa. Nimba ugiye kurima, gucura, kugira iki, wagomba kubikora uri gusa, atakiwe na kimwe uri wambaye mu mubiri. Bikagaragaza ubugabo bwawe cyane. Mubagira iki bakera bivuye ku mana zabo zitambara nazo. Hama kandi bajya mu Baroma bakera, umwanditsi bita Ennius yanditse avuga ko muri bo kugenda gusa kara kamaramaza mu Baroma. Muri maka Baroma bo ntabwo bashikira kugenda gusa habe namba. Mu gitabo cyanditswe n'umugore bita Nicole Shimiti cyitwa Don't Be a Prude, The Benefits of Public Nudity, bivuze ngo ntiwigire imanzi cyangwa umuntu atahura nabi ivyerekere ndetse no guhuza ibitsina by'abatabisangiye nyene niki, ngo kandi burya ngo inyungu zo kuba no kuvuga ndetse ivyo busa mu bana niko yisi gitabo. Muri make n'igitabo cyitwa ngo ntiwigire imanzi, ngo inyungu zo kuba uri amenya uri gusa. Ni igitabo yanditse bita Don't Be a Prude, The Benefits of Public Nudity. Nikore burya avuga uko yagiye mu Budagi abona abo bita aba nudist cyangwa se abagenda amenya, bagenda bambaye ubusa mu migwi, ku biyaga, muri za parke n'ahandi, mu tubari no mu maresitora, muri za sauna, bari gusa atana agakareso bambaye mu Budagi. Muri icyo gitabo ndetse ntabwo ari igitabo cyakira abagira neza, ni n'igitabo cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2021 hirya y'ejo tu, aho ndetse uyu mugore Nicole Shimiti yagiye mu Budagi asanga abantu ngo bagendera mu migwi bari gusa mu maresitora hehe, atagahuzu nakame ko musi bambaye kandi bakumva barabyishimiye tu, atakibazo babibonamwo mu Budagi. Ama kandi burya kuri televiziyo ikomeye muri Amerika bita CNN hacako documentaire aho umusore w'Umudagi yavuze kuri CNN yuko ku nshuro ya mbere yatwaye fiancé wiwe kugira ngo amumenyekanishe ku bavyeyi. Yemeza neza ko we na fiancé we bagiye bari gusa imbere ya papa na mama, atakintu bambaye bagiye kuyimenyekanisha. Ni documentaire ndetse bita Sex and Love Around the World, kugira ngo mwumve aho ibyisi bigeze.
erega nta mikino urabagaho wicaye utazi biri ko biraja ariko burya abitwa abanudist abantu batuma ndetse kwambara gifatwa nk'ikizira nababwibwe ari gahunda ihari kugeza uyu munsi baraca bidushiramo gake gake kandi biriko biradushikira gahoro gahoro tuburyo umuzungu arapanga gahunda atarenze kuyagara niki agapanga umupango buzomara imyaka myinshi utarashitswa mugabo hagera uyu mugambo ugashika tu uyu mugambi kandi bugira hari bajya mu bihugu bimaze gutera imbere ibihugu biri mu majambere arenze amajambere ku buryo bageze n'aho barenga ibihugu nka Amerika South Africa n'ibindi byinshi usanga bigeme biyambarira za bikini burya n'udukareso n'udusutiyetu nitwo biyambarira niyo wacu bujya mu Burundi iyo nzira sigaye mbona turi kwijamo tuyirimo yo kwambara za bikini barabye neza burya abadagi bamaze imyaka 100 bakora icyitwa FKK cyangwa free body culture aho bafise umugenzo wo kwigira gusa ataco binona atakibazo bifitiye aho gwabona nka umengo kwambara umuntu akicambara ahubwo afise ubusirimu buketu ariko bwa ntubwo abadagi bose ya n'umuco uri muri bamwe muri bo aho kwambara ahubwo bifatwa nk'ubujajwa ugafatwa umuntu atarajijuka nyene ahubwo ari umugenzo washinzwe kuva na kera umaze hafi imyaka 100 uyu mugenzo bita FKK kuburyo usanga abantu benshi biteramye gusa onye bari gusa atana gahuzu ko musi bambaye bateramye atakibazo hataco binona bari kubikurikirana nyene bari kwiyagira mu maresitora hehe muri za spa bari gusa tu hano ugasanga nta kibazo babirimo kareka ukamenya kandi ngo ni gahunda ihari gahunda bita return to aid and nudity nkuko mbere mu itanguro twabivuze iyo ko Adamu na Eva bari gusa batambaye ikintu na kimwe biza kurangira nyuma bamaze gutakaza ubwiza bw'Imana nyuma yo koshanya bisanga baramenya buri batangura gushaka ibyo kwambara biranakomera niyo gahunda uyu munsi hari rero hariho gahunda yitwa return to Eden nudity gusubira muri Eden bwa busa bwo muri Eden birivyo kwirirwa dukora impuzu za hato na hato twambara ngo amastiriki oya mwive tugomba kubivamwo twisubire muri yasi ya kera yo kwigendera gusa tu niyo gahunda ihari rega ariko kandi dusubire kuri cya kibazo ni bande bosha abandi hagati y'abahungu n'abakobwa nigiki gitera abakobwa bubu kwambara ubusa cyane abahungu kenshi ko twambara tukikwiza abakobwa bipfira he naho atari bose bigenza uko ubundi ho kwikwiza mu myambaro ni ukuwe wabonye indirimbo nk'umudodo ya Big Fizzo ubona itemporize ya Dramati ubona Chomeka Kiaresi muri Amerika n'urundi rwego kuririmba mu ndirimbo bambaye ubusa na akantu toto kandi kabinjiza amafaranga menshi kubera business isigaye ikora muri imyaka bwa ni business y'ubusa umuntu wese bigacuruza ubusa muraba mumurisha kure zanyu mu mihira mwicaye mubikurikirana nico kintu babonye ko gishimisha abantu baba kwisi ariko tukibaza hagati y'abagabo n'abagore ni bande bosha abandi kugira ngo bambare ubusa ese n'abagore biyongoza ngo bambare ubusa canke n'abagabo babosha kugira ngo bambare ubusa mu miziki yose muraba mwihweza myinshi muri kwijanisha rini usanga ndetse abagore biyambariye ubusa kandi iyo miziki ugasanga yakubise ama views menshi kubera iki ugira ati ukabona cover y'umugore ari gusa akicara ko n'agatafari kari hanze ugahita ukanda ngo urabe ibirimo uramutse kuri Facebook ndetse ugomba kubona ikintu gifise views nyinshi ubone gusa umugore yambaye igitenge agomba kukimanura gato uhita ukanda ngo urabe ivyari vyo kuko burya ngo business y'ubusa irinjiza amafaranga menshi uyu munsi mpaka bikanakomera ni bande bosha abandi kugira ngo abandi bambara ubusa nabagabo bosha abakobwa kugira ngo amafaranga bakoreho amafaranga canke bigenda bite nibo biyunguza bipfira ku bakobwa b'iki gihe ese iyi gahunda iri kwirimakazwa mpaka uyu munsi kuburyo no muziki isigaye isokera ni wacu mu Burundi usanga kenshi burya ubusa arakanu ka mbere bashira imbere ahubwo abakobwa bambaye zero abakobwa bambara costume bavukanye ugasanga nyene niho bari kubinoza iyo muziki iri kuronka views nyinshi tukibaza iyi gahunda return to Eden nudity idutekereye iki ituziganyira iki ariko kandi bijya tukibaza ese turi gusubira muri Eden koko canke ibimeze bite uyu munsi
hoko wiki kugira ngo ndetse iki kibazo cyugara igisi gihinduke. Burya abantu twavuye kure, tuvuye mu busa tutabona, nyuma tuza kwambikwa, nyuma kandi burya turi gusa nk'abari kwisubiza muri cya gihe cyo kwambara kandi ubusa, aho usanga mu bihugu byinshi burya kwimakaza umuco wo kwambara ubusa cyo kintu bashira imbere, nka South Africa, yohehe za Kenya, usanga abakobwa, umukobwa yihagaze kuri umukobwa yambara utunini, utubikini, ubupandaro bufata cyane ku buryo burenze urugero, tukibaza iyi si irava irajya he? Ese ubwo busa bwo buri munsi duhisemo kubireka byo ni iki cyopfa muri make? Iyi gahunda ihari bita return to aid nudity ni gahunda ihari, kandi hari abantu babeye kandi bazohemuka bamaze kubona ko byose byakunze. Twisubiriye muri Edeni, turamenya buri kwambara tubitera akagere. Mukomeza gukurikira Hakim Productions kuri Facebook ndetse na YouTube channel Hakim Productions Desa 57, mufollowing eriga musanzaza ku bandi, munakanda kuri like. Bye bye, ciao ciao no buta.